Buenas dan saludo para todos amzug wanohuzum, guahu amigon mizu, itzelun mizu, zani besinun mizu, as kodi sa Nicolas de Sama. Happy Thanksgiving o sino bibahaanin manay grasya para todos amzug gi Islas Marianas, sa para hami gwini gi sa lago. Ni ka pa na mafaisenzo ko takakano pabu para Thanksgiving. Zai ko pari tomorrow hungani pabu, zani gwihan, zani katning gwaka, zani katning baboy. Kulan mon, takakano todo igaga siya ni gwahagi lanso. Na magof na tempo esti, lo ti pareho esti na Thanksgiving zan antes. Ti putsi para tafandanya zani familiata, para tafanyotso, para tafangwentos. En lugar gwini nasakan, nan silensyo siyempre mega naguma sa timandadan niya familia. Todo si man pinatsa ni COVID-19. Todo si man inefekta. Ti sinya himandanya zani familia, zan todo gi familiata. Sa ta suhaha zili na zan tata. Utsuma sa stabula man masasapi sa puri COVID, sa taza et niya, pat mahutsu bitendanya. Mega lokui esta maninanzi pat man mata ni COVID. Usafa tayo mano para ta fan manay grasya, o sino ta agradesi, anay bula desgrasya, bula na apiliti, sa bula na mahalang gihilo tono. Todo si man manyanyanti tagwihi, guahu lokui sa mamay sahadzo, sa mampudyo mahalang no itanoho, zani familia ko. Piot pa na tempo, anay deputsi para ta fan akihut, lobunti maulik na para ta afwat san may sahit, munay grasya. Put para man fan manhaso hit, hoffa maulik, zan hoffa na maguf gili na lota. Guaha megay, bula gili na lota, ni sina ta agwadesi. Maguvzo, na atsok ti man hihur ham zani familia ko. Sinya siha hu FaceTime gi telepono. Sinya hu lii imatan niha. Sinya hu hungog siha mangwantos. Hanamago fi corazon ho na sinya hu kwantusi siya gi tagwini na manera. Sa poresti para hu fanay grasya. La storia oggi zo si tatahu po gi anay temponya gi halami militar. Umiskwekwe gwini gi San Lago. Za taza telefonya para hu agang i familianya gi Jaguam. Taza FaceTime wihin na tempo, taza email. Sa studio kasi si tataho na humalong wigi militar antes di matutuhon niya internet. Di tempon makajonas. Zaman opigwi. Kung ganay, sa humami humalong dyan siyang ko George Washington. Lo, para megay na tao mampus maput para uhaso hofan na mauli guaha. Maka sa malili ibabaha. Jagin tagwan na ho. Haso na ti hogo ha masasapi tagwihi. Importante para unhaso na ti mamay sa ha mamuti. Nagwaha otro lokwi ni mamumuti. Pwede mohon unina ikonsuelo ginin esti na hinaso. Lo mas preciso para un kwentusi otro tauto. Ja un laknos todo ipinitimo. Maulek niya un laknos anayasen todo. Lo laknos ha. Maulek para tatogwi esti. Sa ikustumbreta para ta fan ajuda kung magwaha problema ta masaya hofa. Pues esta, gracias a Dios, dyan si Diyos maasi na ega esti na video. Ja bibahaanin manay grasya, dyan happy Thanksgiving para todos amzo. Adios. Sa pogo man hihita